pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin, hasil dari kotak amal yang kami tempatkan di depan Masjid Agung Awal Fathul Mubin berjumlah Rp1.540.000. InsyaAllah kita akan terus menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin, karena terus kami panitia pelaksana melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk sampai hari ini kami melaksanakan kegiatan perbaikan di lantai 3 yang mengalami kebocoran. Alhamdulillah sudah dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan. InsyaAllah semua bantuan, semua sumbangan yang sudah diberikan kepada kami panitia dari awal sampai pada hari ini, InsyaAllah Allah berkahi dengan amal kepada kita semua, banjaran pahala bagi kita semua. Begitu kami sampaikan bahwa pada hari ini di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah atau tepatnya tanggal 27 Juni 2025 yang akan menjadi khotib yakni Kiai Haji Yasir bin Salim Bahmid. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Manado dan imam adalah Imam Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Hari ini juga alhamdulillah kegiatan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia, baik secara visual maupun secara audio. Demikian penyampaian kami. Billahi fisabilil haq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة محمدا الوسيلة وبعث المكان المحمود رب اغفر له وارحمهما كما ربنا في الدين والدنيا صلى الله عليه وسلم الحمد لله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بشر إنك الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari pertama di bulan Muharram tahun yang baru 1447 Hijriah. Yang tentunya di awal Muharram, di awal tahun ini penuh dengan berbagai ibrah, renungan dan pelajaran yang sekiranya kalau kita renungi akan membawa hikmah di dalam kita membekali diri kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, daripada sekian banyak hikmah yang bisa kita renungi, yang sekiranya bisa menjadi bekal bagi kita, yang pertama adalah tahun kita, tahun Islam, mengikuti daripada sejarah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah mencatat di saat kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, di tahun dan di saat itulah ditentukan daripada awal atau ditentukan daripada pertama tahun Islam, yang mana ketika mendengar usulan-usulan daripada sekian banyak sahabat, mereka mengusulkan untuk hari kelahiran Nabi, untuk hari wafatnya Nabi, untuk hari ketika Nabi menerima wahyu dari Allah
ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usulan-usulan yang disampaikan oleh sahabat disampaikan, dan yang ditetapkan adalah tahun di mana ketika Nabi kita Muhammad bersama sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah pindah ke kota Madinah. Faya ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang begitu besar. Kenapa demikian? Karena meskipun hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi, namun hijrah untuk kita berpindah daripada tempat yang penuh dengan kemaksiatan pindah ke tempat yang penuh dengan kebaikan masih ada sampai hari akhir. Hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita tinggalkan menuju perbuatan yang baik, masih ada sampai hari akhir. Hijrah meninggalkan perbuatan yang baik menuju kepada perbuatan yang lebih baik sampai hari akhir tetap ada. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana tentunya kalau secara teori bicara hijrah begitu mudah, begitu simpel, begitu ringkas, begitu ringan. Tetapi ketika akan menjalani dalam kehidupan kita, tidak semuanya sanggup dan mampu untuk melakukannya. Nabi SAW bersama sahabat, jangan dikira Nabi bersama sahabat meninggalkan kota Mekah dan pindah ke kota Madinah dalam keadaan sukaria, dalam keadaan sukacita dan senang. Itu kota Mekah merupakan kota kelahiran Nabi. Itu kota Mekah merupakan kota yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika beliau beranjak hijrah meninggalkan kota Mekah, sempat sesaat beliau menoleh ke belakang sambil beliau berujar, wahai kota Mekah, ketahuilah dan saksikanlah bahwasanya engkau adalah kota yang sangat aku cintai. Kalau bukan karena kondisi dan situasi masyarakat kota Mekah memperlakukan aku seperti ini, maka aku tidak akan meninggalkan kota Mekah berpindah ke kota Madinah. Kota Mekah, kota yang dicintai. Begitu juga sahabat. Para sahabat dagangannya, pasarnya, warungnya, tokonya, usahanya, rumah tangganya, hartanya ada di kota Mekah. Ketika akan pindah ke kota Madinah, mereka tidak memiliki bayangan apa yang akan mereka kerjakan dan lakukan di kota Madinah. Atau lebih daripada itu, nanti di kota Madinah akan tinggal di mana? Tapi karena mereka begitu sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun hijrah itu tidak mudah dan merupakan perkara yang besar dan berat, menjadi ringan dan mudah bagi mereka, para sahabat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga salah seorang sahabat diceritakan begitu banyak hartanya, ketika akan pergi hijrah dicegat di tengah jalan. Engkau akan pergi kemana? Aku akan pergi ke Madinah. Oh, ikut hijrah dengan Nabi Muhammad, meninggalkan kota Mekah, pindah ke sana. Iya. Ini kenapa kamu bawa 2 onta? Iya, yang satu untuk aku tunggangi, yang satu lagi aku gunakan, aku bawa, saya punya bekal dan barang dagangan supaya saya bisa dagang nanti di Mekah, di Madinah. Oh, kalau seperti itu tidak bisa kamu meninggalkan kota Mekah. Kalau memang kamu akan meninggalkan kota Mekah, kamu harus tinggalkan kamu punya harta di kota Mekah. Baik, saya akan tinggalkan 1 ekor onta yang berisi tunggangan, harta dagangan dan perbekalan ditinggalkan, sehingga sisa 1 onta yang akan digunakan sebagai kendaraan. Mereka yang mencegat mengatakan, oh tidak bisa, walaupun 1 onta pun ini berharga, kamu tinggalkan juga di kota Mekah. Baik, ditinggalkan. Saya akan jalan kaki ke Madinah. Padahal jaraknya tidak pendek, ma'asyiral muslimin.
jaraknya cukup jauh, menggunakan kendaraan bis dengan kecepatan yang cukup, di jalan seperti jalan tol saja butuh waktu 4-5 jam. Bagaimana kalau dengan jalan kaki? Baik, saya tinggalkan onta. Mereka melihat ini sahabat memiliki pakaian dirangkap dua. Ini pakaian kamu rangkap dua? Iya, supaya aku tidak kedinginan di jalan, melindungi aku. Oh, tidak bisa, cukup satu yang kamu bawa. Akhirnya semua hartanya ditinggalkan di kota Mekah, padahal kaya raya di kota Mekah, pindah ke kota Madinah, tidak bawa sehelai kain, sehelai pakaian kecuali yang digunakan saja. Faya ma'asyiral muslimin, ini merupakan perkara hal yang besar, yang tidak mudah, tetapi ketika dilakukan dengan ikhlas tulus karena Allah, maka akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada ditentukannya tahun Islam dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap kali kita masuk tahun yang baru, kita akan selalu melakukan hijrah daripada satu keadaan menuju keadaan yang baru, keadaan yang baik menuju keadaan yang lebih baik. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak ada istilah sudah cukup, oh saya sudah hijrah, sudah selesai. Tidak ada. Selama ruh belum berpisah daripada jasad, selama itu kesempatan bagi kita untuk hijrah bisa kita lakukan. Apalagi boleh jadi dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak perkara-perkara yang perlu bahkan harus untuk kita hijrah, yang mana kalau kita tidak segera hijrah, kita akan mengalami kerugian demi kerugian, kebangkrutan demi kebangkrutan, penyesalan demi penyesalan. Sebagai contoh, berapa banyak di antara kita yang perhatian terhadap sholat 5 waktu masih sedikit, masih kurang, masih meremehkan daripada sholat 5 waktu, atau bahkan sekalipun dia sholat sudah akhir waktu, ataupun sekalipun dia sholatnya tidak berjamaah, ataupun dia sholat tidak memperhatikan daripada rukun dan sunnah-sunnahnya. Bukankah hal itu perlu hijrah? Berapa banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan daripada kewajiban sholat subuh? Bukankah sholat subuh merupakan sholat yang paling istimewa, sholat yang memiliki keutamaan yang begitu luar biasa, sehingga para ulama mengatakan sholat sunnah yang ditunaikan sebelum subuh menurut Nabi Muhammad SAW nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu bagaimana dengan sholat subuh yang hukumnya bukan sunnah tapi wajib? Tentunya lebih besar, lebih dahsyat, lebih bernilai dan berharga dibanding daripada sholat sunnah yang ditunaikan sebelum subuh. Tapi berapa banyak masih meremehkan. Bahkan ketika ditanya, kamu sholat subuh tidak? Oh tidak. Kenapa? Kesiangan. Memiliki pemahaman bahwasanya ketika bangun kesiangan, maka kewajiban sholat subuh menjadi batal, menjadi gugur. Padahal itu merupakan hal yang keliru. Meskipun kesiangan sekalipun, tetap wajib untuk menunaikan sholat subuh. Hanya saja dilihat, kalau dia kesiangan bukan karena kesengajaan dan karena keteledoran, maka dia tidak berdosa. Tetapi kalau karena dia kesengajaan dan sebab keteledoran, di samping dia wajib untuk mengqadha, juga dia harus beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, singkat, dengan masuknya tahun yang baru ini, ayo kita sadarkan diri kita bahwasanya perjalanan waktu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin cepat. Apalagi di zaman yang disebut dengan zaman digital, semuanya serba instan, semuanya serba cepat, sehingga merupakan kebenaran
daripada pernyataan yang disebutkan dalam riwayat, tidaklah bangkit hari kiamat melainkan waktu yang 1 tahun hanya dirasakan seperti 1 bulan, waktu yang sebulan dirasakan hanya seperti sepekan, waktu yang sepekan dirasakan waktu seperti sehari, waktu yang sehari dirasakan seperti waktu sejam, dan waktu yang sejam dirasakan seperti cuma 1 detik, hanya sebentar begitu saja. Faya ma'asyiral muslimin, ayo kita sadarkan ini waktu semakin hari semakin cepat berlalu. Kalau kita tidak segera memanfaatkan, kita gunakan, khawatir kita masuk terhadap golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Lewat waktunya tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dunia saja, sudah akan membawa kerugian duniawi. Meskipun kerugian duniawi hanya bersifat sementara, bagaimana kalau tidak dimanfaatkan untuk kesempatan, untuk keuntungan ukhrawi yang merupakan keuntungan yang kekal abadi. Faya ma'asyiral muslimin, maka daripada itu marilah kita hijrah dari kondisi dan keadaan kita masing-masing menuju kondisi dan keadaan yang lebih baik. Dan tentunya marilah kita sadari penting dan nilai harga daripada waktu, sehingga kita selamat daripada orang-orang yang menyesal dan merugi kelak nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita semua atas iman dan Islam. Kita semua ditetapkan oleh Allah dengan hidayah dan taufik. Semoga setahun yang lalu, bahkan di waktu-waktu yang lampau yang telah kita lalui, setiap amal ibadah, amal soleh yang telah kita lakukan dan kita tunaikan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi di masa-masa yang lalu, di tahun yang telah kita lalui, ada kesalahan, ada dosa, ada maksiat yang terlanjur kita lakukan. Semoga di hari yang mulia di awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ampunan untuk kita semua, diampuni dan dihapus kesalahan dan dosa kita, serta dikaruniai oleh Allah taala taubatan nasuha, serta kekuatan istiqamah dalam taat dan takwa, sehingga akhir hayat kita semua dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar, alladzi arsalahu Allahu kafatan linnas basyiran wa nadhira wa sirajan munira, bal arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين جميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا تطهر بها قلبا وجسما وروحا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم جميع حجاج المسلمين حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم لن تبورا وعملهم مقبولا وذنوبهم مغفورا. اللهم ردهم إلى أوطانهم وإلى بيوتهم بعد أداء الحج والعمرة والزيارة سالمين غانمين محفوظين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم احفظ الحرمين مكة والمدينة واحفظ بيت المقدس واحفظ بلدة إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين عامة. ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ja'alna minas salihin, penuhi hisab, luruskan dan rapatkan demi kesempurnaan salat kita. Salli wa sallim ala Nabiyyina Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعينك مما استعاذك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالديه وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وبفضلك من سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلقه ونور العرش وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.